wa mogale dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bongwe mo motsegareng tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa motsemogolo Gaborone. Nna ke Jwe Mothibi ga ke esi ke na le Tshepiso sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla a re simolole ka go leba tse di gogang ko pele. Phuthego ya Korea Africa phaketse simologile ko Seoul, Korea ko mafatshe a Africa feta 40 bongwe a emetsweng. Kansele ya Chobe e kolotiwa 8 million pula ke bagwebi le setšhaba mo go sa dueleng ditirelo. Fast Papa sa Tawana Top Girl se fetetse kwa seka makgalakgang a kgaisano ya bomme ya DTCB. Motsaletsong ka mogele Motsatona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake a re dipuisano tsa merero ya tsa kgwebo gare ga lefatshe la Korea le kgaolo ya Afrika tse di tla tshwarwang kwa bothokong jwa phuthego ya Korea Africa Summit di botlhokwa ka di tla rotloetsa le go thusa go bula dikgoro tsa go tlhabolola mogama wa madirelo le peeletso mo Botswana. Motsatona o kaile sabe sa dipoelo tse di ka nnang teng sa go oketsa thekiso ya dithoto le tirelo tsa lefatshe leno kwa mafatsheng a mangwe. A re utlwa o tshedile Onkabetse. Lehatsi la Botswana ke lengwe gareng ga le 42 a tatsang karolo mo phuthegong ya Korea Africa Summit go beta tsela mmogo le a mangwe ya tirisano ya senelaruri le go itshegela tema e bonala mo mererong ya tsa kgwebo, peeletso, tirisano le papadi. Kwa phuthegong e go soletse go tshwara dipuisano tsa merero ya tsa kgwebo tse di tatolosang maitamo a lehatshe a go nna itsholole e ikagileng ka dikitso. Go tabo go na le dipuisano ka dikgwebo ka ha eleng gore South Korea ka kgona go gwebisana le mahatshe a Africa ka teng. Re lebeletse jalo gore le Botswana jaaka re ntse ra atologa re bua ka export-led economy ya dithoto tse di harologaneng ke ntse eleng gore ba supa ba ka nna le kgatlhego mo go tsone le rona re tsetse eleng gore re akanya gore ba ka nna le kgatlhego go tsone re boele gape go gae re go dineela bagwebi ba rona. Se eleng gore re ikeeletse kana ra se bona ka kwano ke kganya e-mobility kana yone electric car le dikoloi hela ka go garologana mme ke do dingwe tse eleng gore negotiate-ile gore re le lehatshe re batla gore re ipona re bapadisana la Africa ka bophara ka tsone. Jaanong re tsile go ngoka le bagwebi ba eleng gore ba teng ka kwano gore ba kata kwa lehatsheng la rona ka gore setse re na le tshone eo ha re lebeletse tsone tsa go ira dikoloi diphatse tsa dikoloi di harness jalo le jalo. Ke do dingwe tse eleng gore re ipoleletse gore tare re hetsaga re be re boetse ka tsone go gae kana re be re ngokile ba eleng gore ba setse bana le kgathego. Mo maitamong a lona go thabologa mo go pharologano le hatsi leno le semeletse mo mosepeleng le go tsaya dikgato tsa thabologo ya maranyane mme le lemoga seabe sa go tsaya malebela mo mahatsheng a tshwana la South Korea le gatetseng pele go a gaisa mo tirisong ya maranyane. The president is impressed about the progress Korea has done in a very, very short time, and especially the role that technology played. Korea is considered to be the most digitized country, especially digitization of the government. The Korea government is very, very digitized, but not only is it digitized, it is also digitized. The government is now digitizing the rest of the country. The government of Korea has made technology, internet, ICT, available and cheaply to the whole country. So that is why everybody is using digitization to create value for the country. Ra go bona gore re ka bereka yang le Korea gore rona thuto ya rona ya maranyane e go godimo. Mme le rona re le goromente as tautona sumastilo ka 2018 o ile a bua ka digitalization gore ke so se eleng gore batla gore a se bone se iragala mo gae. Gompieno bana ba rona mo dikolong ba eleng gore ba neetswe di-iPad le di-laptop ke tse eleng gore di irwa gone mo gae. Jaanong ke gone gore jaanong re tsaya jang mo go ka kwano re isa ka gore re atolose lone maranyane a rona ebile re nne le ditirelo tse eleng gore di faste. Go hithelela katego ya bothe ya boile maitamo mangwe a lehatshe leno la kgaolo ya Afrika e inaakantse nao go netefatsa dithabolo tse di sa togeleng ope kwa morago ebile di ikaegile ka madirelo a go itirela dithoto go dira ka methale e mesha le ka maranyane go goga maitamo magolo a tebelopele ya 2036. O tshidile Onkabetse,
Botswana Television, Seoul, South Korea. Farabala magae ya khansele ya Chobe ya re tshwentswe ke badirisi ba ditirelo tsa khansele ba maoto a tshupa go duela ditirelo morago ga go bona thuso mo khanseleng. Modulasetilo wa khansele eo re Chimney Mululwane o boletse phuthego ya khansele eo gore mo nakong eno ba kolotwa madi a ka tshwarang 8 million pula selo sa reng se kgoreletsa go isa ditirelo go setšhabeng. Ke a leboga ole wa bega. Mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 khansele ya abetswe 106 million pula e le a ditirelo tsa letsatsi le letsatsi fa 30 million pula ene a segitswe fa thoko go ya go dithabololong tse di harologaneng mo kgaolong. Le fa go ntse jalo modulasetilo o kopile setšhaba ka kakaretso le ba dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi go duela madi a ba kolotang khansele gore khansele te e kgone go ntsha ditirelo ntle le dikgoreletsi dipe. Council experiences a high amount of arrears from customers who deliberately decide not to pay. Khansele e tsweletse ka go itemogela madi a mantsi a ya kolotiwang ke badirisi ba ditirelo tsa yone le fa maiteko a dirilwe go leka go phutha madi ao. Se se raya gore khansele le bana le seabe ba tshwana le ba VDC ba tshwaragane go leka go phutha madi a sekoloto gore khansele te e kgone go ntsha ditirelo tsa yone go setšhabeng. Village development committees and debtors on issues of debt repayment and the long-term impact of defaulting on payment of levies and other debts owed to council. Le fa go ntse jalo makhanselara ba ne ba akgela tebang le madi a abetsweng dithabololo mo kgaolong. Kana ka sane central segolo ja monte ya kapamadi ke dikago tsa bogologolo tse ile gore ha ba compensateilwe ba isitswe go batabe ba ya teng gora gore ba go aga dikago tsa sesha so gone mo ka bogone ke dumela gore go ka ba benefit gape gongwe le go save di costs. Seemo sa go ditsela tse di internal roads go Flower Town kwa go ile gore go allocate wa diplot re batla gore go tsengwe madi go bolwe ditsela Batswana ba gone go accessa diplot tsa bona tota ke sone se ile gore na ka se eletsa le even the siwa line ile gore ha o tsa Flower Town motso go lela gone ko re batla sewage line ya gone kwa ha ba bone madi gore ba ise teng di services tse di tshwana le tsone tse gore Batswana ba gone go di accessa ba ge dikgwebo gone kwa di guest house and so on gore ba gone go improve matshelo a bona. E re ka kgaolo ya Chobe e ikaegile ka bojanala bangwe makhanselara ba rotloeditse bagwebi ba ba botana go ya go tsaya lenaneo la tšhema go ta go godisa dikgwebo tsa bone gore le bone batho ba kgone go ba letsogo. Ke lebogele hela lenaneo la gatautona ka gore ke lebile gore mo kgaolong ya Chobe re na le thoko le lentsi la ditiro mme ha lenaneo le baagedi ba rona ba Chobe go tswa Pandamatenga wa go tsena ko Parekarungu ha ne ba ka ba le tsenelela ka gore go bile go beilwe batho mo di kgaolwaneng ka go harologana gore ba trainelwe lenaneo le ba kgone go letsa tota nne re ka leboga go mo go rona re le boemedi ja batho go rutwetsa batho ko magaeng go rutwetsa ba dikgwebo tse di potlana kana dikgwebo tse ke tse di fundiwang ka ha tlase ga di license tse re di tsaya mo council ya rona mo council ya rona o ta gompieno ka moso ibile o tsere le tiseletso ya gago e be re go rutwetsa gore yaanong o ka ya go ikwadisa le balia e re ka go le molegatong la bobedi ibile e le la bofelo la ditogamano tsa nakwana ke gore National Transitional Development Plan modulasetilo o kopile bothe ba ba abetsweng ditiro tsa puso mo kgaolong ya gagwe go thatosa mosepele gore ba kgone go wetsa tiro mo nakong e beilweng go isa tiego. Ke a leboga yole BTV News Kasane. Moakamedi wa Tourism Podcast re Thato Vincent Asabati a re nako itsile ya gore botlhokwa jwa mogama wa bojanala mo go godisa itsholela lefatshe leno bo lemogiwe. Re Asabati o ile se jaaka na simolodisa semmuso thulaganyo e itebagantseng le go godisa dikgwebo tsa bojanala kwa Shorobe ka go dianamisa maranyaneng a podcast. Maranyane ao a tla itebaganya fela le bojanala mo lefatsheng leno gore a thuse go ngwakela bojanala mono. A re utlwe Mareta Kaisara ka wa bega.
Mogopolo wa go simolodisa podcast o tile morago ga go lemoga fa go le gantsi maranyane ao a dirisiwa go gasa melaetsa ya itosobodutu fela mme fela go anamisa dikgang tsa bojanala go ta thusa go rekisa kgaolo ya nkame kwa mafatsheng a bo go thomamisa lefatshe leno jaaka boremelelo jwa bojanala jwa lefatshe. Dikgwebo tsa bojanala tsa nkame segolo jang tse di fatogang di ta solegelwa molemo ke thulaganyo e. Re batla gore re supe di-service through podcast ya rona e ntse jana ke television re e baga ke nna ke tlabe ke botsa dipotso re go romela dipotso e tlabe nna e tshameka every Friday maitsiboa re e baga re be re tsisa Professor Mbayua ba batla go bua ka re mo profile mo what we call profiling of the business leader a batla go bua ka institution ya gago re be re tsisa ba ba berekang le ene gore batle gore a me ba tlhaloganya se se dirang and then wa boraro e be nna the community. Does the community understand what Professor Mbayua gore o dira eng? Le bua ka social equity kana social fairness gore jaaka re ira bojanala yana mo lehilong la Shorobe. Bojanala jo must benefit the people of Shorobe. Ko ileng gore tourism ya diragala ko teng. There should be fairness in the distribution of benefits. Mookamedi wa sekolo sa Okavango Research Institute mo Maun, Professor Joseph Mbayua ene o tlhalositse gore dikgwebo tsa bojanala di tshwanetse go tswela mosola merafe e di direlang mo go yone. Re leboga gore monana wa rona e be le ene o re monang a dira thulaganyo e ntseng jaana ya gore e be le gore o dirisa maranyane go ka re bapatsa ko ntle go bapatsa bojanala ba lehatshe la Botswana mme bile re rotloetsa le ba bangwe go tswella ba mosetse morago. Rasebatiwa kgoletse thulaganyo ya gagwe ka eta thusa go gasa efangedi ya bojanala jwa lefatshe leno kwa mafatshefatsheng. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Mo palamente wa Tati West Simon Moabi a re o tlotla kgotla go nna lefelo la bani ba ba rerelang dikgang tsa ditlhabololo le go aga morafe o nang le popagano e bile wa bamela ditsamaiso tsa melao. Fa bula lobo la kgotla kwa motse wa Masukwane semmuso re Moabi wa khotse baeteledipele ba metse e welang ka fa tlase ga kgaolo ya gagwe go ba dumelane ka bongwe hela jwa pelo gore mo mading a dikgaolo tsa botlhophi ya ofisi ya mo palamente go agiwe maobo a dikgotla a re utlwe Bethany Mandu. Leobo le la kgotla ya Masukwane le simolotse go agwa ka ngwaga wa 2003 ka kgwedi ya Hirikgong. Mo palamente wa Tati West re Simon Moabi a re ba ne ba dumelana ka mogopolo go aga maobo mo metseng yotlhe ya kgaolo ya gagwe e le bontlha jwa go atametsa dithabololo kwa magaeng le gone gore fa banne ba tshwara diphuthego tsa kgotla gonne mothofo ba sa kgorelediwe ke sepe. Mozi ba khutedwe ya ke be le khuta ya ka thulikwane masenke e le khuta ka ba ka lwa manakwe lwa itse gore kgotla ya rona e ne e ruletse ka disenke mme e ne e siame ka nako eo ka jalo re ne ra thulanya dithogo re le ofisi ya mo palamente le boeteledipele jwa morafe gore le faele kago ya ntlo ya LA2 le kgotla re ka aga eng mme kwa bokhutong ra dumelana gore re age dikgotla mo metseng yotlhe e le 27 e bopang kgaolo ya bothopi ya rona. Re tsa tshwetso ya go ira maobo mo metseng ye yotlhe e 27 mo kgaolo ya rona. Mongwe wa makhanselara ko counseling ba ba neng ba sa dumalane gore mo kgaolo ya mego go dirwa maobo mme ke kgona go lemoga the impact ya the project. That's why ke ga go molato go sa dumalana more especially ha le rera dithabololo mme at the end of the day le tshwanetse la dumalana for the sake of development di tsamaya go pele ne ra dira jalo mongwe wa me maobo a agilwe ke ya ra bona. Ke ratile mo go mashe ka o no supa gore la ntha ke nnete ne re sa dumalana mme ka ke dithabololo re heletse re dumalana ke gone ka mo ne re le ditse o ka era se ne re se dira mme ke batla gore ke la kgole ba Masukwane mo e leng gore re le nna ke eletsa gore ka era lobo lona le eletsa o ka la LA2 ne rata mo phelelong
re be re dumalana re le morahi gore re dire thabolo e leng gore ka re isa go gongwe. Re le kgaolo ya Northeast re ipeetse seelo le seitamo gore madi mangwe le mangwe a re anelwang ke puso a dithabolo ra go a dirisa ka nako re dira tiro e re laetsweng ke barongwa ba rona. Barongwa ba rona ke ra lona le kgaolo le motse ga le tsere tshwetso le dumalane gore la go aga lobo ra go dira jalo. Thabololo e tsile nako e le nngwe le tsela e ralala motse wa Masukwane selo se bogogi jwa motse ba se itumelelang ka jana matshelo a bone a ta tokafala go menagane. Yone tsela e ntente e ne e goroga mme gothe mo tsela le lobo tsa bonala le dilo tse di changeseng matshelo a rona ka gane a ntse ka teng. Re lebogela lobo le bagaetso ka dipelo tsa rona tsotlhe re le baagi kampo baagedi ba Masukwane. Kgosi Bayendi Mokhonto o itumetse mme hela a re jaaka dipalo tsa morafe wa Bayela di oketsega o kopa gore kgotla e atolosiwe. Kuta yezo tilizana na wena bona kutitukununu Kgotla e ga ya re lekana lo a bona gore e nnye ka jalo re kopa gore e atolosiwe gore go nne le harta a gang le ofisi teng ebile mo go bodimo ga mo re batla gore flaga e bewe go lebagana le obo le lesha. ne le obo go kushupa kuti le obo go na go ndiko zwakho. Maobo a tisa seriti mo dikgoteng mme dithabololo tse di latelang mo motseng o le kgaolo yotlhe ya Tati West ke ka go ya ditsela tsa fa gare ga metse go dirisiwa ditena tse di hapegileng ke gore interlocking bricks. Bethany Manto, BTV News, Masukwane. Molomaganya ditirelo tsa HIV le AIDS mo kgaolong ya boteti re Chris Moseki a re e re lentswa lefatshe la Botswana le gatetse pele mo go lwantsheng HIV le AIDS o tshwentswe ke ba ba santseng ba sa tse kalafi sentle. Re Moseki o buile seo kwa motseng wa Mopokane mo tirelong ya go gopola bao ba ba latlhegetsweng ke matshelo ntateng ya HIV le AIDS a re utlwe se ba etseng tebogo. Go tshubiwa ga dikerese tse ga se hela go gopola batho ba ba latlhegetsweng ke matshelo ntate ya bolwetse jwa HIV AIDS. Mme gape go thusa go itsaya mothala ka ga lefatshe leno le tsweletseng ka teng go lwantsha bolwetse jo. Mo tirelong e tseneletsweng ke dikereke ka go harologana go tlhalosiwa ga go setse go na le dingwe tse di kgoreletsang mo go henyeng twakgatlhanong le bolwetse jo di tshwana go sa nwa dipilisi. Ke melaetsa e le gore ya go re swela molemo ya go re tataisa go tswega go ya go pele ra simula go itse gore tshwanetse ra tshela jang ga ra tshwanela go ka tshela jang. Pitela re le kgaolo re haraharilwe ke dikgang tse tsa gore diritibatsi ga di dirisiwe sentle batho ga ba dinwe o ka re setse re le ditsala le mogariwa mme ga se tsone hela tsa dipilisi re na le dikgang tsa go ima ga banana tse e leng gore dikgang tse di re itsa gone gore re lwantshe mogare wa rona go ya ko pele re be re eme re nonogile kana banana ba ba imisiwang ba ga o yala thoko wa go ithela a sa imisiwa ke monana o mongwe o imisiwa ke rona bagolo. Tiriso ya nnotagi ke nngwe ya tse di rotloetsang batho go tlhoka go tsaya kalafi sente. A re nweng dipilisi tsa rona sentle re ska ra di dirisa re dirisa ka ga le bojalwa ka ga gore ga ke di a bereka se e leng gore ne se tshwanetse tsa se bereka mo mmeleng re itemogetse gore bontsi ba dikgokgontsho tse e leng gore di a diragalo le dipolano tse diragalang mo gareng ga baratani le banyalani bontsi jwa tsone di tlhotlheletswa ke yone tiriso ya bojalwa phetelela le diritibatsi. Go tshepa mo modimong go le jwa ga e le nngwe ya tse di ka thusang go henya bolwetse jo ga mmogo le mathata a aparetseng lefatshe leno jaaka kgokgontsho. Ba HIV ba ba itaolang ba ba gogang maoto bo dikotsi tsa ditsela dipolano tsa baratani tsone dilo tseo ke dumela gore ga re ratologela kwa modimong re ta di bua e le history re tshwanetse re sa bue mahoko a modimoa. Haleluya. A re baleng Baebele re se ka ra idikologa ra balela bana mahoko a siame ntswa mo Baebeleng go na le mahoko
a ka go ntsha mo bodibeng ja molelo wa o isa re batla gore gompieno re itse gore mogare re ka o henya hela ha rona re ka ema ka dinao ra ba ra ipolelela gore re bomang ba re tshwereng le gokola modimo ra tshegetsa ba re utlwileng ra tshegetse dikgokgontso tse di buiwang tse ba tshwanetse gore ga re le batho ba modimo ba seka ba di bona mo malapeng a rona amen dikereke di gakolotswe go anamisa melaetsa le go rotloetsa maloko a tsone go tsaya kalahi gore lehatshe leno le kgone go henya ntwa kgatlhanong le HIV AIDS Sebaetseng Tebogo Botswana Television Mokobaqani tshwane sa mafatshe a tlhabologileng a lefatshe la Botswana le eletsang go ithuta go le gontsi le go tsaya malebela mo go lone Tautona o buile se kwa pulong semmuso ya phuthego lefatshe la Korea le mafatshe a Afrika ya Korea Africa Summit e tsweletseng kwa toropong ya Seoul kwa Korea fa bua ko pulong semmuso eo Tautona wa South Korea Yoon Suk Yeol a re phuthego eo e kaya nako e ntšha ya ditirisano fa gareng ga lefatshe leo le kgaolo ya Afrika Yoon o supile fa lefatshe la gagwe le tla potlakela go baya menwana ditumalano tsa dikgwebo le dipeeletso le mafatshe a mangwe a Afrika se tlhogo sa phuthego eo e ke isago e reng e dira mmogo kgolo e kopantsweng e itshetetseng le boja mmogo. Your Excellencies, the Republic of Korea's remarkable development serves as a source of great inspiration to Botswana. I am therefore delighted to be here in Seoul representing the people of Botswana who are intentional about emulating your country's development success. Your country's position today as one of the leading and most innovative nations in the world is a remarkable achievement, considering that just a few decades ago, the Republic of Korea was an agrarian-based economy. Botswana looks forward to joining hands with the Korean people on her journey for economic growth and modernization. Our presence and participation at this historic summit is testament to our desire to learn from each other and to take concrete measures to strengthen cooperation that will propel economic growth and Africa's rise to being a significant contributor to global prosperity. A jaanong re tsamele gone ka ko Seoul ko Korea go buisana le mmega dikgang wa Botswana Television e bong o tshile o nkabetse tshedi ke na lwena ke leboga Joey makere gongwe ka re ba mo dinako mo goreng go tsamaile ja mo tsela gompieno e letsatsi la ntlha ya yone summit ya Korea Africa Right, Joey Jack as a bua ibile rutile gone Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ana bua gone mo setshwantshong se le gone le tshameka jalo polosi mmuso yone ya putego kgolo ya Korea Africa Summit isimolse gone mo tsetseng la gompieno e bula semmuso jalo ke ena Tautona wa South Korea mme morago ga se rena ra bona bo Tautona ka go harologana ba akaretsa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba nna le sebaka ba hiwa serala gone go ka bua metsotso hela jalo go ka bua ka maikutlo a bone maitemogelo a mahatsha a bone a ileng gore a nnile le sabe gone kgotsa go tsaya karolo gone mo putegong yone o ka gakologa le joe gone gore tota ha re lebeletse mahatsha a ileng gore a kwano ke mahatsha a ileng gore a 48 kgotsa a le masomane le bohera bobedi mme mo mahatsheng wa nao re bona jalo gone gore bo Tautona mahatsi bone ba tshwara palo yone ya 39 mme Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e le mongwe a bone mme gone ha tsa serala jalo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile jaaka re sa tswa go utwa o buile ka maitemogelo a leng gore South Korea na lone mo tirisong ya marenyane go thabolla batho go thabolla lone itshulelo mme a bua gone gore ke sengwe se leng gore le hatsi la Botswana le ka tsa malebela mo go seo re lebeletse gone gore le hatsi la Botswana le lone le mo mosepeleng wa digitalization a o ileng gore o itemogetse jalo di tsholohetso tsa gore tota ha go gogela mo goneng a knowledge based economy kgotsa e lone itshuleleng gore e ikaegile jalo ka dikitso le ka maranyane e tshwanetse jalo go inakanya le ditsamaiso tse leng gore di nyalana le seo mme lehatse la Botswana le bile la Korea hela jaaka mahatsa a Afrika gore hela jaaka la atologile mo go tsa maranyane ke sengwe se leng gore e ka ithuta go le gontsi jalo mo lehatseng lone a bua gone gore
South Korea is an inspiration to Botswana le African countries ka jalo ke sengwe se leng gore lehatshe la Botswana le Africa a tatswela jalo a ithuta le morago ga yone phutego eno mme re ne ra bona le mo letsetsing la maitsebo a maabane re ne ra bona jalo tautona wa South Korea kopane jalo le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kopane jalo le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi mo dijong tsa maitsebo a jalo le baeteledipele ba mahatshe ka go harologana mme teng gone kong o ne a gatelela gape maitamo a lehatshe la South Korea go dirisana jalo le mahatshe a Africa e le gone to show that intentionality in terms of facilitating mahatshe gore a kgone go gola towards becoming knowledge based economies re bona jalo gone gore lehatshe la South Korea le lemoga seabe sa mahatshe a Africa a tshwana la Botswana a lebeletse gone gore mahatshe a tshwana la Botswana a na le meamuso ka go harologana e le meamuso e leng gore mahatshe a tshwana South Korea a thabologileng mo go tsamaranyane le mo infrastructural development le dithabololo ka go harologana a thokana le go dirisana la tshwana la Botswana la mo kgaolong ya Africa go kgona go atolosa dithabololo tsa one mme e le sengwe se e leng gore tota go lebeletse this partnership in a symbiotic partnership e leng gore South Korea ka sologela molemo ke tirisano mmogo le mahatshe a tshwana la Botswana ga mmogo le Botswana le lone le kgona go ithuta go le gontsi e bile bo le gola mo dintheng tse di haloganeng tsa dithabololo Joey go gontsi mo e leng gore go buegile mahatshe a na tsa serala jaaka e sa tswa go bua tautona o buile ka sabe sa South Korea le tomagano le a Botswana mme ra bona morago ga yone the official opening tautona ona khona go kopana jalo le molekane ka ene go tswa Lesotho na kopana gape ga mmogo le molekane ka ene go tswa go lehatsheng la Ghana e le gone go gatella lone tomagano ya lehatshe la Botswana le mahatshe a mangwe re sologetse go le gontsi mo tsetsing la kamoso Joey mo e leng gore taborentse re bona lenaneo la ga tautona le tswella hela jalo Joey Emma nya mme ke a leboga go bo re beile mo dinakong ka tse le gore ntse diragala mo tsatsi la gompieno ke re tla ka se ka go batsa thata ka tse di diragalang ka moso re tla ikgolaganya le wena go tla re tlo mo go ntsi mo tsatsi lone la ka moso tla ke go lebogetsedi ene le jalo ke buisana le o tshidile o nkabetse e le mme ga dikgang gone mo Botswana television jalo o ko Seoul ko Korea go leng gore ba tsenetse yone summit eo ya Korea Africa e leng gore tautona ona na le puisano ona kgona go bua gone ko yone summit yone eo a kgona le gona le bokopano jo e leng gore bo hapegile re tla nna ntse re tsweletse ntse re ba reditse gore di tla tsamaya ka tselentsinyang le gore ka moso ke tsatsi la bobedi la yone summit eo re tla le ba bonakong fa re tswelela tshwaragano magareng ga puso dikgwebo le makgotla ikemetseng ka nosi go kailwe fa e le botlhokwa fela thata go thusa bao ba itsholelo e kwa tlase kereke ya Morning Star Church of Christ ba tshwaragane le ba company ya Premium Nickel Resource Botswana kwa Selbephikwe ba betse me morobi ke tla moreng yo e leng leloko la kereke eo ntlo a rutlwe Mamusi Siska Tshwaragano e tsweletse ka go dira pharologano mo matshelong a setšhaba mo lefatsheng leno go nna le sabe mo go ntsheng didirisiwa boitsanape le ditirelo tse dingwe tse di tlhokegang mo go tsa kago le gone go itshwaraganya go diragatsa maikemisetso a bone ga go thusi hela mo go ageng matlo mme go tlisa tsholofelo mo matshelong a batho bosheng banni ba botshabelo ba ne ba phutagane go itumelela ntlo ya 2.5 e eme sentle ka dithoto tsotlhe tsa yone re hano ka lebaka la gore PNR e be rare me ya ka le kopa partnership what is your stake sabe sa lona ke be re nna fine re ta etsa go tase rona kana re bobatana lona gongwe masheleng briefcase bo botokanyana le ta re tsholeletse ke rotwetse hela ba bothe makgotla ikemetseng le dikerekelo ba gaitso a re totohatse mo re go bitsa le collaboration and partnership le ta bona toropo ya rona e gola e phatsime ka le bona gompieno re phatsimelwa ke ntwa ya ga mmamorobiana ba gaetso ke yo sa tswang go agelwa ntlo o supa fa itumeletse pabalesego le kagiso e mo lapeng la gagwe ke sologela go le gontsi thata gore botshelo jwa me bo a go change re ka ntsha sehela se se ke tshela ka re ntse ke tshelela mo phirisong re neng hela ka titimalo ke lebogela mpho e gore yo ke gatsa botshelo jwa me hela thata ga mmogo le bongwanake
ya re by 2036 Botswana Letsego la bobedi la tebelopele ya setšhaba ya 2036 la re tlhabololo ya batho le matshelo a bone. Kereke ya Monista le ba ba tshwaraganeng le bone ba neetse ba ba baagetseng ntlo sebaka sa go nna le bonno jo bo maleba. go nna le housing le tshwere ka e tshwanetseng ka teng ka gore le maabane wa maabane ko palamente re ne re bua ka right to shelter tshwanelo ya gore le wena o bona le seo ka tshireletsa mo go sone mo letsatsing le mo dipuleng. Mo lefatsheng le bontsi jwa batho ba tlhokang bonno jo bo babalesegileng, tshwaragano ya mohuta o e tlisa tshologelo le popagano ebile ka thusa setšhaba go sagela matlo le gona go emelana le diemo tse di thata mmogo. Mamusi Siska, BTV News, Silebe Phikwe. Mogokgo wa sekolo sa Khaso International School kwa Phalape mme Pauline Molebatsi o lebogetse thuto e ba e filweng ke barulaganyi ba thulaganyo ya Talkback mo BTV1. A re thuto eo e akaretsa tiriso botlhaswa ya ditage le diritibatsi maele a botshelo le thuto ka bolwetse jwa HIV and AIDS di maleba ka jana ba tla kgona go di amogana le baithuti segolo jang ba basetsana ba go lemogwang e leng bone ba tlhokang bobe pego ka ke pidile ga o lebale. Dipatisiso di supa fa bana ba basetsana ba amega thata fa go tla mo kanamong ya mogare wa HIV AIDS ga go bapisiwa le bana ba basimane. Mme ba Talkback Show ba re ba bone go le maleba go ta go abelana maele le bana ba Khaso International School bogolo jang ka ba lemogile fa dikolo tse di ikemetseng ka nosi e se gantsi di bona sebaka sa go etelwa ke ba ba isang dithuto ka HIV and AIDS. The results of BIAS have shown us that there are a lot of new HIV infections. That is one. Two, the results also show that Maduo a supa fa go na le dikgetsi tse dišwa tsa mogare wa HIV and AIDS. Maduo a supa fa dikgetsi tse dišwa tse tsa mogare di bonala thata mo baneng ba basetsana ba ba dingwaga tse di 17 fa go tshwantshangwa le ba basimane. Ka jalo go supa fa go tshwanetse go rutwa bana ba basetsana mo go tseneletseng ka tsa mogare wa HIV and AIDS. But if we take the same age category in girls, we find that we have cases of new infections. Go nna le botsalano le go phuthologela bana ba basetsana go kaiwa e ka nna selo se se molemo ka se se ka ira gore bana ba se ka ba boiga go bua le baruta bana kana botsadi ka mathata a botshelo a bana nnawo. This show did a lot for our Lenaneo la talk show le supile tse dinte mo baneng ba rona bogolo jang ba basetsana. Re lemogile ha re tshwanetse go dira dilo di le dintse di tshwana puisano le go nna le botsalano le bana ba basetsana gore ba kgone go bua ba phuthulogile ka dikgwetlho tse di ba amang. about the challenges they go through. Baithuti mo sekolong sa Khaso ba ka ile fa ba amuletse dinte mo thutong ye ba neng ba ya abelwa ke ba Talkback Show. We are the future of this country. Re boka mosoja lefatshe leno ga re dirisa ditagi bothaswa re ruta le ba ba tswang ko tase gore ba di dirise mme ga re emisa le bone ba ta emisa. In future, I no need to get scared, and I feel confident that I may be a great person. Mo isagong ga kena go nna le letshogo ke tla nna le matharathara le go nna motho yo botoka go builwe ka go nna motho yo kgethegileng ga ke nna motho yo kgethegileng seo se tla nthusa go rarabolola mathata. Talking in the way of telling me. So I was thinking that why can't I be a great person today? Ba Talkback ba dirisa methale ya ithutuntsho go amogana dikitso le maele ka tsa mogare wa HIV AIDS le dikgwetlho tse dingwe tse di diragalang gangwe le gape go baruta baneng baithuti le setšhaba ka kakaretso ba gasa molaetsa mo thelebišeneng. Ke ipidile ga o lebale Botswana Television Phalape. Tla ke dikhutso gone fa ke stele mogaka sethi ke aga kwa go bega ka tsa metshameko. Ta ke go leboge jo mo TV ka pego eo e duleng di atla ya dikgang tsa Setswana. Nna ke tla go wena ka tsa metshameko ke bidiwa hela gote sethi ke aga kwa tshwanetsa re setlhopha sa Tawana Top Girls se fetetse kwa kgaisanong ya bomme ya DTCB go tswa mo ditlhopheng tsa Bokoni kana Northern Block morago ga go fapha sa Western Dynamics ka dinno tse pedi go lefela ba kokwanya dintlha tse supa. Karabo Sebele o na le ko Tawana Top Girls e tsene mo motshamekong wa makgaolakgang
morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha le sa Tutume Soccer Angels fa sa Dynamite sone se ne sa fa Phaphanda United ka dinno di le 10-0 mo metshamekong tikologo ya ntlha. Ya re mo tikologong ya bobedi Tawana Top Girls le bone ba kono Phaphanda United ka dinno tse 7-0. Fa sa Dynamite sone se ne sa betsa sa Tutume ka tse 2-0. Seo sa raya go ditlhopha ka bobedi di le ba kwa motshamekong wa makgaolakgang. Tawana Top Girls ba ne ba tsaya ketapele ya motshameko ka tlhogo ya ga Tiny Baikani mo motsotsong wa bo 11 ya re go setse metsotso e se ka 5 go ya boikhutsong. Tawana Girls ba nosa ya bobedi ka go rata o sennwe go ya boikhutsong ka ketapele ya tse 2-0. Go menogeng ko boikhutsong ditlhopha tsa tswelela ka go iteisana borathana fela motshameko wa ya bokhutlong ka dinno tse 2-0. Tawana ya iponela dintlha di supa fa Western Dynamite yone e kgobokantse tse 6. Ke tsana go intsi ke study sa go go ya ke tsena go intsi ke lebeletse team ya Tutume ka tsana go intsi ke lebeletse team ya Dynamics because ke ngwa di team tse di ba bolo ga base ano ga o ta mo di-playoff ga o tlhokane le go ba bolo ga base ga se re ga re itse go ba bolo ga base ra itse but if you need a win gore wa achieve sengwe o tshwanetse go ruta bana the difference between tournament le league. That team ya Tawana managed to follow the instructions very well. My team failed to get into all the instructions. That's why I failed to get. Go tlhoka go sala ditaelo morago ke gone mo gore bolaileng. Moemedi wa dikgaisano tsa bokoni Norman Sibile a re maikaelelo e ne e le go tlhotlha setlhopha se se tla ba emelang kwa dikgaisanong tsa mmang le gone go tlhola bokgoni le makoa a ditlhopha tsa bone. Maikaelelo a matona a tournament ya rona ke gore re ikale re bone gore a meng rotere le di-region go na le go saletseng ko morago re tle re kgone go baakanya kana ga o sa dira tournament ke yone yang go determina gore region di dira yang. Tawana Girls e tla fetlela kwa dikgaisanong tsa mmang tsa bomme tsa DTCB tse di tla tshegetswang go tswa kgwedi ya Phukwi e na le malatsi a 6 go tsena a 7. Karabo Sibili, BTV Sports, Francistown. Re ntse re lemogotsa kgwele ya dinao mookamedi wa Botswana Premier League Bennett Mamelodi o tlhalositse fa ba itumeletse go bo league ya bone e fedile ka nako le fa e simolotse moragonyana ngwaga o fetileng. Mamelodi a re se tla ba fa nako ya go baakanyetsa paka e tlang sentle gore e simolole ka nako ka tlhago gakole wa bega. Mookamedi yo wa BPL o tsweletse a re le fa paka ya 2023-2024 e ne e na le dikgwetlho tse di farologaneng di akaretsa letlhoko la madi ba itumelela gore paka e latelang e tla bo e na le morotloetsi mme ba dumela fa seo se tla buisa serodumo se liki eo e tlwaelesegileng ka sone. The fact that it finished in record time is a huge achievement for the Premier League. Gore liki e be e fedile ka nako ke phitlhelelo e kgolo re lebile gore dikgwetlho di ne di le dintsi mo pakeng eno mme re lebogela gore e kgonne go wela ka nako. There's this plane which is in turbulence. You need to find a way to land it. Mamelodi o na le bogisa ditlhopha tse di tlhatlhogetseng kwa leking e kgolwane a re ofisi ya gagwe e tla ba thusa ka tsotlhe tse di tlhokegang go tshameka mo leking e kgolwane gore ba ska ba isimolola ba le ka fa tlase ga kgatelelo. You know, we've got playoffs starting next weekend. May the best team win. You know, obviously like I said. Moko ya go tsena mang go sala mang ya tshamekiwa ka mafelo a beke mme maikaelelo ke gore e fele ka nako gore re nne le nako ya go thusa ditlhopha tse di tsenang mo leking ka tsotlhe tse di tlhokegang gore leki fa e simolola e be ba le malala a laotswe. Part of this evolution of the Premier League which will unfold next season. Leki eo ya Botswana Premier League e tla bonye rotloediwa ke banka ya First National Bank e solofetse go simolola mo bekeng ya bobedi ya Lwetse monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport. Tota metshameko ya go tsena mang go tswamang e tshamekiwa ka bokhutlo jwa beke yone setlhopha sa motlakase se eteletse sa Union Flamingo Santos se ka nno e lengwe go lefela motshameko wa legato la bobedi tla tshamekiwa beke ye re re lebile ka bokhutlo jwa beke ka ko Bokoni mme ha re gatela pele motabogi wa Lefika Athletics Club se se wa Matlapeng ke ene mofenyi wa lebelo la 21.1 km la kgaisano ya Molepolo le half marathon e neng e tshwerwe ka mafelo a beke kwa Molepolo le Matlapeng o feditse lebelo leo a le mo nakong ya ura le metsotso supa. Jessica Pilani hona le ko.
mo lebilong le la 21.1 kilometers le lena le simolla fa le balela metshameko la mo lepolole matlapeng ona itlhoma kwa pele fela fa go emelelwa mme a tswella fela jalo go fitlhela a fetsa mo maemong a ntlha ka nako ya 1 hour 7 minutes a ba ikgapela 5,000 pula o ne a latelwa ke ba ka matlhomogo a bobedi mme ena a gapa 3,500 pula fa Karabo Teko wa Joining Athletics Club a tsera boraro mme a tswa ka 2,500 pula ile semo sa ka ne ke sa tsoga sentle ka teng ke tsa kere ke nako ele botoka thata ke compare la ke siame le ha ne ke sa tsoga sentle gompe go ra ha ne ke tsogile sentle ka ba ke tabegile nako e fast mme ka batla go correctwa hale mo di water point le di marshal cause gona la ne le gore ne di gona le go shota di marshal te so go mateng go shota ga di marshal go ira gore khantele e be go nna le go timela ga reisi mo lebelo la 10 kilometers mo letlhakore la bomme ke filo ga le itsiwe wa Lionsden a ikgapela maemo a ntlha sana go fetsa mo nakong ya 38 minutes mme itseela 4,000 pula fa mo letlhakore la borre gone Sylvester Koko wa BDF Club a feditse mo nakong ya 31 minutes go fenya letlhakore leo first 5 kilometers are tsamara go thana go ni ne re hureletse phego ha ra go thena 5 kilometers re tla finishing ya no ne re fisa phego mo le gore very difficult gore motho o ka push up the pace ke tumela performance ya motho tota le dire seditang ke solela ke taira mo go ntsiela thata Michael Magolo mo lepola half marathon ke go lemoga le go godisa talente mo bateboging segolo jang ba bomme gore ba kgone go itshetsa ka yone a re rotloetseng bona basetsanyana girl child a re ba ntsheng mo strateng re ka fa se ke ka le bona tsile e setsile e businessman go re ka re mabelo go mpieno ke business wa emela wa re wa tirong mosola marathon gore o register gona le NAKO aba o itshidila ke itshidilwa kere aba o simola go ipakanyetsa ka itshidilo bo 5 months le after marathon o tlo bona gore ga go a siama gore o nne hela o sa itshidile o tlo bo tswela nna habiti nna botshelo ba gago itumetse thata mme ke kopa go le ra kere ra ano hela ya ka le re bona mongwa lona kwa re itsele kgaisano ya bobedi ya lebelo la molepolle half marathon e ne kgaogantswe ka dikarolwana di le nne e leng sa 21.1 kilometers 10 kilometers 5 kilometers fun race le 4 kilometers ya bana dipaakanyo tsa ngwaga boraro tsa lebelo la molepolle half marathon di tla simolola mme barulaganyi ba lone ba ikwetse mo dikhampaning go tsenya letsogo ka go ba thusa ka tsa madi gore lebelo le la atlege Jessica Pilani BTV Sport molepolole motswana wetso kgang ga ke di fela go fela nako mo nako ya gompieno tla ke leboge morwa re tshepiso sekolo o na ranola ka puo ya diatla jo mo TV ho eme sejaro go tla go garela ditirelo tsa letsatsi la labobedi tsa Botswana Connect tlhola sentle. The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khao Nadindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. And that's how we come to the end of Botswana Connect, to pave way for In Context that will actually fly out between 2 and 6 p.m. Now, despite significant strides made in combating HIV and AIDS globally, individuals living with HIV in Botswana still face numerous challenges, from stigma and discrimination to limited access to health care and medication.